Maris Kalang Rusul Devi, Kaubun Malik Rivakurabate, Timam Bekalum, Madina in Hajjan Niku, Mushrikung, Kafilayaka, Ekua, Makkah and Hajjan Gajaimo. Itur Rasulullah Ifan, Agabatuga, Armenai, Badal Kuraba, Wahakul, de Kuma, Bad Kurabafie, Etanaki, Jamrasul, Agaba, Mihar, Ertang, Tirin, Minai, Makkah, da Mihunga Kanaki Baga, Eva Sherbe. Mihar Etanga Ehuri, Masjidul Bayati, Miskite. Fai Ituruk Ifan, Islamunga Mihung Etana Regandiga, Omang Amur Kurabie, Emihung Erna Aumunga, Nidang, Mihuk Heno Erwamsa, Rai Bagimba, Mihuk Nohodumabis, Amur Kurabafave. Adi Aung and Nani Furto, Nafruge, Duogi Reganduga Kamabis, Angoafave. Demfai Arming, Hajuke Kantakung Avadi, Armin Rasulullah Ifanai, Badal Kulom, Re Atwejev, Arminai, Ek Gafidaga, Re Mushikung Terrain. Abu Jabirin Abdullah ibn Haram wave Enaiki Aharming Mang Ashrafung Tiremba Molu Mihike. Aharming Enai Miwak Dakab Nefima E Jabir Gufane, Kalig Fanaki Aharming Tirain, Mabigimba Bodaki, Kalig Fanti, Hunne Gotuga, Hure, Marwe Jadak, Narkag, Darugandaka Bumi, Aharmin Barane de Kamke. Mibawatuge Wahak Daka, Dina Goa Hedum, Ena Hamaranga Islam Vijay. Ding Enai Gatuga, Harmena, Itur Rasulullah Ifan, Kurabafa, Wadu Khabar, Angafima, Ikalifan with Harmena, Ekwa, Agba, and Hadir Beer. Dimfe, Erega, Timbakra, Ebba, Beatridia, Dan, and Tilifa, Harming, Ferry, Takung, Madmadu, Nukumagin, Itur Rasulullah Ifan, Wadu Kurabitana, Nukum Jaimo. Harming, a Shirbak, Ebifa, Veli, Tibi, Hadi Hatim Filhenunai, Dian Henunai. Then Arming Iturkan Intizariga Siba, Ekalifan, Mitano Badagin Pier. Ekalifan, Garihuga, Abbas Gifan, Badagin Nevi, Miga de Baker, Mitano Badagin Nevi, Eshiabuk, Angatiga, Adifan, Bahatoa, Adi Maguge Matiga, Abubakurufan, Bahatoa. Abbas Gifan, Air Hunevi, Kalifan, Kaumuge Dinuge, Ekamak Iturkan, Bear Baka, Ekua Kuraba, Mifa the Agudakan Hadi Roma, Kalifan, Adi, Itur Rasulullah Gifan, Lobby Kurabir. Then me Bekadam Mitanga, Majis Kurevi Hinduga, Eme Furtame, Mi Majisga, Wahak Deki Mihaki, Abbas Gifan Kamgavie, Faya Abbas Gifan, Vidalie, E. Hazret Jonghag, Man Mihuneve. Mi Mai Muhammad Gifani, Harmingi Terrain, Tiabami, was Danna Nefadang, Mag, Exeter Bakerike, Ekade Gifan, Harmingi Common, Decorative means Mihunga Kibang, Nikomet Kame Libuna Nodi, Arming Ekade Gifan, Macha Rakasi, Ulifimo. Ekalifan, Ehunevi, Ekalifan, Amila Bazange. Then Mihar, Ekalifan, Egastu Kurabani, Tiabami, Getiran, Nagudu Odagasmater, Aditya Bami, Gerasa Odagasmater. Fatiabami, Ekalifan, Tiahifan, led by Atue, Kanta Fudunga Matiga, Tiabami, Drangala, Tibenekan, Egeni Lama, Tiaba Atuifa, Agudukura Hurikamer. Mihanuna, Miharusure, Ekalifan, Ducal Latter, Ekalifan, Miharus, Ehunevi, Kalifan, Amilla, Rashuga, Izzetri Kamge. Mi Basfuran and Sorry, Bekalim Terrain, Bara Ubun Marur, Jawab Deba, Vidarie, Maris Kalang, Raskamfu, Gandhi, Buname, Algunmen Gitua, Algunmen Midulun Kia, Takitunum, Echibanam, Echibis, Algunmen Dulun Kimohe. Matura, Algunmen Muleni, Fudunteri Kamai, Tedri Kamga, Mimai Rasul, Goy Gafana, Nikomet Kamet, Libo Dagas and Nudi, Algunmen Janum, Head the Kurate. Ane Divaiga wave Abbas Gifan, Vidal Vie, Muhammad Gifan, how Tiabami, Gasa Noni, Vadagatuka Gastin Nukurebi. Tiabami Huni, Gadafat Kamai, Hivarai, Hangra American Detmai, Minuan Kamai, Huriba Kamga Vana, Tiakan Ufadare. Fai Arbing Emen Tiabami Hunai, Adawatir, Hamal Denekan, Deniswing, Fikur Kogimba, the Kafri Kamay. Rangalan Ebbaswe, Equer Kamga Noni, Vakuing Nudavi Kamay. Hamakarum Vakag terrain, Rivitkam body. Tedveri Kamboduahake. Dane Abbas Gifanum, Muhammad Gifanum, Tibami, non Embe Gata, Badagasmoka, Gastin, Nukrevie, Mi Basfulum, and Soria Baker, known as Ehembis by Bet, Kabila, Mihung, Ekalifanum, Gendium, Gamachan, Ebaswe Waka, Dekik and Enge. Ekamok Emihung by Bet, Shelf Takai, Ekalifanum, Hiply, Haman Kurabanier, Ekan Higi Ham Efade me Bani Shaban on Hag, Mihung Waki, Migi Emisali. Dimfe Abbas Gifanum, you are Fulta, Dekum, and sorry, Bacon, than my fear, Kalifantia, Dakwa, Wakulta, Algun Kanja, I have him. I begin by the Sulu Gifane, then Kalifan, Wakul, Dakwa, Kalifan, Kalang, Kiberai, Kalifan, Kibel, Algun Kiban, Hipambi, Ahudakai, Misaki, Bayan Kurabati.
Demfa itur Rasulullah ifan hadis kurebiye timan kale ifan ke kalange kibe tibamihun kuren hippa ahudaki tibamihun ekalange ekawant kamang hekiwe tibegen ekalange kibe sharik nokok alkan kulome timan kale ifan na tibamihun kuren hippaane ahudaki timan kale ifan tibamihun gata bada gatumo tibamihun ge amil hartakabis rakati riwafadain timan kale ifan ge rasul kan ada kurbandin timan kale ifan ge haji kola rakati rume mihin hadis kure bomon ibnu rawahat den nabiye algunmen ekanta kofi wiya algunmen an huri konkamitoy isuru ke ifan hadis kure biye erun tiba mihun an huri swarge ibnu rawahat den nabiye emme rangale fudije manfa wejje ani ribaiga ye ansari bekadin den nabiye algunmen ayas bitanga hadir we bitibi kalifan enge gotike matin kalifan bai'at ifmate isuru ke ifan hadis kure biye tiba mihun tiba kalifan bai'at ifambi hifa hiwane kankamai hin nurhe kankamga kiyaman kan ada kulomga machatai yokanta kan amurko munkarayta nahi kulomatai maris kedang raskamplataga kuran jewno kamiga madama tiyeku madamatuga biru nugatmatai timanka ifan tiba mihunga kariya badagin finama nasudi timanka ifan ge rasul kan ada kuroba ahmad dande timanka ifan rakkatirbe ulmate demfa barabun ma'rur iturka ifan ge appluga hifafa dennibiye Kalifan haqq dinagen fonubi kalange gandifa dannome algunmen abjarina rakkatirwa fadain algunmen kalifan rakkatirwa hutimoy maris kalange gandi dannome algunmen naki hanguramage hatiyar huri bayakimoy algunmen ekam warta kopfa wani ma mihu kibaine baraw miwahakul dakwa hunnoniko abul haytham ibn tahan adu harkuro bagen bidal biye aharmen kalifan mi qabul kurani mudala musiba jehmai ma mihum ikam gamacca gatulum gamacce abbas gwan vidal biye kalene be nikan adu markogen ulete arme gamacca far verin tabe din abul hasam denneviye algun menna yahudi nay meduga etaken ahudwe ekanta bes kenigin dane kan kharware adiwes eta kame jehene din algun men ehuriha kame kok ma kala kaligfana nasr deba kalifan ekanta kurera fawlu ejiya kalifan qawm ge min litere rujua wadagan fanu sai adi algunmen dukolla ba fanu sai fahi itru kalifan hini warna kuraba hadis kurebiye noneke adi kin he tran kalifan ge ge ki tiba min ge liya ki tiban kalifan ge le tiban kalifan ge sulha ki tiba min ge sulha tiban kalifan tiba min ge terin ekakime din abbas ge fanu inna fa vidaluye tibamihun tiya deki waakaga macca makilange heki wodigen be fahe mimay masaruga mimay ratuga tiya hifi bayata rakatir wamane tibamihun ge attakabur matiga kalange kudretirikam wakan dannare tibamihun tiya tibi ahoringi akhadigfan ge binne darikalin nasur digen ekadigfan ekurba kantaka bar digen kiyaman begen ulen taye emmen engadakun adehe goali adu mi shobage teriyak aragin diye abbas gifan vidal biye hadwa abul kurevi kadakoy ibaswamige heki odigan naware ibaswamige hekiwe odigenwa deke odigenwa kadange den rasulullah ifan hadis kurebiye musa gifan bani israil bagag minga macha bar verin debi fadan teba minga macha tunka gifan bar minga veri kuraba laba hurime teba minga kurama ekakos timan nonenge vitaye hi nukura hurikame tiyon kalifan mihum minangwani jibril gufan dakwa magune dem berin ayyan kurbafiye ayyan kurabi bekaluni sa'd bin ubadat as'ad bin zurarat sa'd bin rabi' sa'd bin khaysamat munzir bin amri abdullah bin rawahat bara bin ma'rur abul haytham bin tayhan usayd bin hudayr abdullah bin amr bin haram ubadat bin samit Rafi' ibn Malik mi ansariya bekalum ge komme qabila yakum bekalike den e bar bekalum hadis kurebiyet yabamihuni denti bi mihun ge macha verine isa ge fanu hawariya bekalum berikan devi magun din fatruwa dina go hidmat yabamihuna berikan debafime timan kalifani ge qawm ge macha hori veriyaye yabamihuna makadanga nasul debanate den mi bar bekalum isru kalifana bayat hipa afu mi bayatu kanta nimuntana mi agabatu kani shaytona haleda gwalafie e ferigi tawge ahlu verinebe
ඒ ජෙහෙන් තයාරුවා බොඩු මුසීබත්තකන් හේනාරා නිදාන් තිබේ මීහුන්නේවේ මිහාරු khazraj wanhage mihum muhammad gifana bay'atu hifani tiba mihnai hanguram kurun gamachare yadan itu rasulullah ifan hadis kurebiye nikan hunnare mikantakun awdi wadagen pa kaliya dima kurba hutime mihingam hadis kurebun shaytan adwe filaje mikantaka ansoriya bekazun sihi hayram bima hadis kurebiye yaki bilen hurikawe none ei mi agbatuge shaytan ge ade yade kamada mihakare nuibene mi bay'atu peitana jibril gifan hadir wadagen nebiye Halisat bu normal kivein diwagin be chunka yifan bayat hifuma ikayifan ge appulga hifiru ikayifan kanai for appulga hudu hedmigga huri mihu dutime ikantakun awdigama fahuga denneime ikayifan kanai kibaga huri kahuto emihu mihayr kubato ikayifan hadis kuribiye emihu dutim heye ei jibril gifane ikayifan mihar wani ikayifan maqam ge dem ibekadum ge fejitaka badagin fuwe Amr ibn al-As riwakura bate itu Rasulullah igfan ansoriya bekalun bayat hippire timan kaligfan ge fejige ga inda Abu Jahl as benefiye demega evunu ade noham heye timan kon aditoy bunima bunye munabbih ibn Hajjaj egwali ichige ade noham he Muhammad gifane khazraj wanhaye hangurame kiya gobi adu ahoren ehime nikan ehemiyaka inuto ahan dama annare den timannayai Abu Jahl ay ekagos Asabat pun Rabi'at kuring ahafimwe ena benefiye fahitiyai munabbih ibn Hajjaj mitanan askula khabarin heye aharmen nonike bunima ena benefiye tihari tibamihu Muhammad gifan dike birun tibewarun iwe adwade tihari ibliyu gartake Abu Jahl benefiye tihennaku none kommes kama hingafiye Muhammad gifana Madinah asti mihunna sidiyat ke baddaluka kommes saljain hingafiye kya mi khabarin hingafiye mikwattaka qurayshonha ke bodun edwoge hedunga khazraj wanhage mihun tibe sheba gos munefuwe tibamihu Muhammad gifan gariyan as ikayigfan aharmingi tere nergin gendiwa tai ikayigfan nai ekwerwigin aharmenai hangurame ikon ulman ibaswa khabari iba hingaye aharmenai baikai meduga hangurame hinguman aharmen emme nurhe baiki tibamihune fahimi khabar ki tedebawe mihin ehumum mi terega tibi ekan nodenhuri mihun tiyei rodogike tiyan ibiskomen nuhingaye kiya huako uligin fuwe mistakun minain datur kula fahun kula shonghage mihuna mikonki hingavi komikan karwarwegin madinage mihunge fahatun gos atui mihakan aniyakon azab diyus urunuwe mba mihus egwe milutun salama begin madina hinge jawwe dempe ansoriya bekadun madina rujwa wadagatun fahuga madinaga islam din eki ekachika faulkok madinaga islam din ge berikan hingam farafiye Amr ibn al-Jamuh Mina ki Madina ke Salmat wanghage waram ma bodike Mina huri Islam noe Mina ke dari Muaz ibn Amr wadagati Islam beginne mi Amr ibn al-Jamuh alkan Quran gengule bodu budak yani manate mi bara qadar bodu gemba budike Salmat wanghage huri ha zuwanum bes mi budak kame hita alkan kulte mi zuwanunge mi Makkain Islam begin awma foga ediyak mi budu nagagin gengos kunyai najis uka walgondakan ekol kolon Wattade afuwe Amr ibn al-Jamuh hendun sedwegin budhodan hinga dikin genes fembarwa atardawa hadafa bahattagin waran alkan kofiye anikka anidiyakos mihem mikan gafiye midwahus Amr ibn al-Jamuh miusakeko e budugenas bahattafiye midwahu waran alkanta kofa irosen gafima kandiyen hifaginas buduge karuga alwafa munefiye e kadangiyaye kadangiyatya aniyakura abayak alaka noege enge nama ekonge badal hifim hoy Mire ebek as efadkami kurani viya mikani ebek gatil kurabare Fah mire ge dambaruga ikkada mihu gas kurikamaki marwe kunifa kuttai budu karuga alafa ikkale khani naga esanan illa lafa budu gengos falwe fauri walaka wattale afuwe midwoge henduga Amr ibn al-Jamuh budhodan hinga dikem nefiye ajabike kayaki ilahikam ga wanamaka tiyahaliga walakuterega notihe والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن مين كيافا إسلام دينا بديجي دنفع سلامة صلى الله عليه وسلم إتو رسول الله إغفانو أريه غاوا إسلام مدينة هجرة ديما أمر كربافية ميكان هنجي مكي قريشنها ميهنان إتو ركا إغفانو غدفت بايكاي إكوري وداغم فيكان إغمون أدي هنا بري رولي غدكو إسلامنا إيها بري إتران أنياكو مدغو دين أولهم فرافوه Islam ke macam kafirun ke balawir kan haddu fahla hingam farafiye
ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳ್ ಏರುಗ ತಿಂಬೆಯಕ ಬೇಹಿಫಾವೆ ಎಬ್ಬೆಕಿ ಕಾಫರುಂಗೆ ಅಜಾಬ್ಗೆ ದರ್ಗಾವ ಬೈಕೆ ಅನೆಬೆಕಿ ಅಜಾಬ್ ಬೊಡುವೆಗೆ ನುಕುಳದಾನಕ ಮಚ್ಚ ದೀನು ಫಿತುನ ವಿದುವಿದಾ ಬೈಕೆ ಅನೆಬೆಕಿ ರದ್ದೂಕ ಫಿಲಾಂದುವಾ ಬೈಕೆ ಮಿಬಾಮಿಹುಂ ಇಸು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಗ್ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹಂ ಆಯಸ್ ರದ್ದೂಕಂ ಹಿಜ್ರೆ ದಿಯುಮ ಫಫರುಂ ಇಜ್ನಫುಲ್ ಎದೆಂ ಫರಾಫಿಯೆ ಕುಡ ದೋಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಜ್ನ ನುದಿಬ್ಬಾ ಹುಣ್ಣುವಾಫಾ ಎದ್ವಹಕ್ ವರಂ ಉಫಾಫುಲ್ ಕುರಬಾ නොකුවඩාගේ හදීස් කුරේ වියේති අබෑමීම් කුරේ දියුමක් කුලදාන කොම්මෙ මීහකු මදීනායෙන් හිජ්ර දියුමක් ඉස්න දිනුවා මැකලංගේ අමරුෆුල් අසුවිජේ හිජ්ර දියුමක් කුලදාන විජ කොම්මෙ මීහකු මදීනායෙන් හිජ්ර නුකුනාරේ දෙම් ඉබෑමීම් බාබය නුකුනා ෆරාෆුවේ ඉස්ලාමුන් හිජ්ර නුක්තුමුගේ කුරීගා සලාමයි සලවල්ලි ඉතුරුකේ ඉග්ෆාන් ඉස්ලාමුන්ගේ දේදේ මීහුන් අඛුර බාෆිය මී අඛුර බී එකක් අනිකකයි හමහම කුරුමුගේ මච්චරයි හග්ගුගේ මච්ච වාගේ විරුමසේ अबू बकर गिफानाई उमर गिफानाई अखकुर बिये हमज़त गिफानाई ज़ैद बिन हारिसत गिफानाई उस्मान गिफानाई अब्दुर्रहमान बिन औफ गिफानाई जुबैर गिफानाई इब्न मसऊद गिफानाई उबादत बिन हारिस गिफानाई बिलाल गिफानाई मुसअब बिन उमैर गिफानाई सऊद बिन अबी वक्कास गिफानाई अबू उबादत गिफानाई हुज़ैफत बिन मनकुर सालिम गिफानाई सईद बिन ज़ैद गिफानाई तुलहत बिन अब्दुल्लाह गिफानाई अली गिफानाई सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतुर के गिफानाई मिगुतुम मुदाविरकमो नस मायकमाई नसब के फरातुम तफात दे दे मीहुं अखकुरवी एन कोम्मे एकवे किबाइन अनका का बार दिवी गदफद बिगिम मट्टगे एमे फुर्तमे इस्लाम कुर मदीना हिज्र बडागी बेकर की अबू सलमत गिफाने मिकले गिफान के असल नमकी अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल असदिल मखजूमी मी सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतुर के गिफान अदि फहुं कायन बेल्ली उम्मु सलमत गिफान के फिरका जुने अदी में कलीफान की इक्किरुम के फरातुम इतुर कलीफान के अखब में इतुर कलीफान के बर्दात आफले की दरकले में कलीफान हबस करे बडागिन हुन्नवाफा मक्का या बडागा तुम काफरुं के मीहुं कलीफान वरगिन उंदगूदी तुरा कुरान फराफोए मिगोतुगा नाचार वगिन हुन्ना निकोक मदीना फुर्तम आहर इस्लामी बार बेकलुं इस्लाम मदीना का इस्लामुन्ना मां का बड़ उंदगूदी नेति उलेवें फिरमुं मदीना हिजरे बडागिन मदीना का हुन्नविये मिकल इगफान में हिजरे बडागसुमगा खंतन हिंगी मगी दसर तैयार कुरबागिंग एनागी अबिकमदुं उम्मुसलमताई इकमनागी दरिकजुं सलमताई जमल बच्चन अरवागिं बडागन वनिकों इकमनागी चिमागी मीहुं आस मनफुए कलिगफान के अमिल हटगन के मच्चे गदवेगिं कोम्मे गोतगं ओर्णकस चिमम्मेंगे चिमागी मिकमना गोयागिं हिजूरिया ताकत दाखरे दुली नुकुरानुए मिहिंकिया अरारुं गदको जमल के लगमफम मोहा गदकवं इकमना फेरिगिं फुए निबामिहुं इकमनायाई एक कुड दरिकलुं नाई फेरिगिं ओनिको इकल इगफान के बफाफुर के मीहुं आस इकमना के चिमागी मीहुं बनफुए तिबामिहुं के चिमागे मीहा गेंदे कमको अहरमें के कुज्जा तिबामिहुं गेंदा करे दुले नुकरानो वे किया अरारुं बेगिं एक कुड कुज्जा इकमना के अतुं फेरिगिं गज्जोवे मिहें बुमम इकमनायाई फिरकलुं नाई दरिकलुं नाई वकीजे दें इकमना कोम्मे दुआ को हेंदो अब तहन निकुमे मेंदुरवान कीरित कुरबा शकवा विदालवे हद्दवाता फुरिहम अहर बीफहुं इकमनाग बड़ बेबेग दरिंग इकमनायाई इकमनाग बेबेन्ना दिमेदुगा बाग दक्कागिं एमीहुं सहरोवेरि वेगिं इकमना मदीना बडागतुम अमर दीफुवे मि खबर युगिं अबू सलमत के चिमागे मीहुं इकमनाग एतुप्पु दरिकलुं इकमनाग एप्पला गिनस दीफुवे दें इकमना जमलें होद्दवागिं दरिकलुं गोयागिं मदीना बडागतुम नुकु वडागिं तनईमगा बनिकोक मितनुं गेफुगे बंडेरियकं एर भुरी उस्मान बिन तुलहतुल हुजविया इबदल वेगिं इकमना के मचन हिम्मडोए रहमत वेगिं एकवा दतुर को मदीना रद्द को फिर उम्मु सलमत रिवा कुरबे तिवन कमना उस्मान बिन तुलहत बरे वकिं अबुरवेरी मुरुबे तेरी को नदिके में तिवन कमना तनईयुगा एकनि मा एकनि इंदा दिकिं हाफिए कमना ती कुड कुज्जा गोयागिं एकनि दांग ओलनी कोंता कं हिजे तिमन बनेफी में फिर कलिगफान गाता मदीना है एना बनेफी ती वरद दिगु दतुरके तिवन्नायं इंजन नकुल निकमति अंगनकाई लदरियकु ती हिसाब के दिगु दतुरे एकन्यकु कुलोमक दुलिन नुकुरानमे दिंगम देबहे नेति एहर मा मीहा तिमंगी जमल के लगनुगा हिफा जम्माल का बिगन दतुर कुरान फराफिए इतरुम बहेबिस नुबुने कोम्मे मंजिल का देवनीमा जमल तिलकोफा तिमम फैबांदिंग हुन्ननी मा दुरजी फरगस दीगने दिन तिमम फेबीमा आस जमले कुरांबी खिदमती कोफा मा दुर्गा ओठो इलाफाने खाय ओनी रेकाई दुआल एफार हिकी रोशी के कोवरिके दसु अरांबीमास जमल तिलकोफा तिमंग अरांदिंग हुन्ननी मा दुर्गे मिगे मतीन दतुर को गुबायाई हमें गोस तिमम बलालाफा बनफिए कमना के फिर कलिगफान उले रफके इमारत की मिहिरिये मेम बनफा एना दिए मक्का है
ඒරු ඒනායකි අදි කාපරික ඒනා ඉස්ලාම් බී මක්කා හිප්පේ අහරුගේ දන්නේ එමෙ ෆුර්තමේ මදීනායන් හිජ්රේ දිය මිහකි අබූ සලමත් ගිෆානේ බුනවන බහායි එම්මෙ ෆුර්තම හිජ්රේ දිය මිහකි මුස්අබ් බුන් උමයිර්කම බුනේ බහායි මි දෙබස් මෙ හමහමය මිහිනි මදීනාගේ මීහුන් දෙවණියන් හිවි බාත ෆෞගා ඉතුරු කිගෆාන් අසහාබේ කලුන හිජ්රේ දියමක් කුරෙවි ඉස්න ෆුරුගේ මච්ච ෆුර්තමේ වඩාගේ බේකලකි මුස්අබ් බුන් උමයිරේ අබූ සලමත් ගිෆානකි ඒගේ කුරින් අමිලියන් හිජ්රේ වඩාගේ බේකලකි දෙම්ෆේ මක්කායි මදීනායන් ඉස්ලාම් තකුම් බෑබයන් හිජ්‍රය ගොස් අන්සෝරිය බේකලුන්ගේ අරිය ෆෑබන් ෆරාෆුව අන්සෝරිය බේකලුන් මෙබෑමියුනන් හෙවකොන් හිතුමායි මුවාසාත් කුරෙවුම්ගා කොලෙන් නැති දෙන් අමර් ගෆානයි අයාස්බුන් රබියතයි දෙකලුන් විහි සවරුනාගේ මදීනා බඩාගින් පියේ උසාමුන් ආස් විකාෆිලාගා දාන් ඔලෙනිකොන් එනාගේ කවමුගේ මියුනන් ඒගින් හයර් කොෆුවේ නැකදාගේ මෑ කුරෙවි අලි ගෆාන් රිවා කුරබතේ අමර් ගෆාන මෙනුවි මුහාජිරිය බේකලුන් කුරහම එව්ස් බේකලෙ සිරියාතු අනෝනි හිජ්රේක වඩාගේ කමච් චොන් කලේ ගෆානු දෙන වඩාගේ නොම ෆයි උමර් ගෆානු හිජ්රේ වඩාගතුම කස්තු කුරෙබි දුවහු කලි අලුවා බාස්කීලෙන් දුනිදනි අලුවා අප්පුලුන් එත දුන්යෙන් හිප්පාගෙන් කමරුගා ඛන්ජර් ජස්වාගෙන් ක්ලේසොන් හාගේ මජිස්ත ගෙෆුරුගා අලිහුගා එම්මෙ ගිනබි වගතු ගෙෆුරුගේ අරිහ වඩාගෙන් තවාෆුල් විදා අඩු හරුක කුරබා ඉබ්‍රාහිම් ගෆානුගේ මකාම්ගා දිරකයි කුරබාෆා ඉකාෆරුන්ගේ එකේකි මජ්ලිස්ගේ කාරිය වකිවකින් වඩාගෙන් විදාල් වියේ හාදහාවා හුතුරු මොණතේකේ තියහර හඩි නේෆෙත නූනි මැක්කදාගේ නිකමෙත් කුරබා විජයි නොමඩු වානසේ තියබෑමියුම් කුරේ අමා හේරුවා නිකමෙත් කොල්ලන් නොත අමිකම්ජේ හුස්සර් බෑකෝ හොෆෙක් කොල්ලන් නොත දනී යතියුම් කොල්ලන් එදෙමි කුරිවියා මි මක්කාගේ හරම්ගේ බේරුම් අහුරිනායි නිකම් බද්දල් කොල්ලා බලාසේ අහුරෙ මිදනී කාෆර්කම්ගේ ගෝති දූකප්පා එකවන්ත කදාගේ කිබයන් හිජ්රයට අදි ගෆාන් විදාල් වේ හැම එකකබස් කලි ගෆාන්ගේ ෆහප්පුන් දාන උකරුන් සංගා ඉස්තුෆලා බලාලාම් බස් නුකරුනේ රදියල්ලාහු අන්හු මවාහිබේ කියන ෆත්වා බුනුබතේ උමර් ගෆාන්ගේ අරිහුගා එකලි ගෆාන්ගේ දොරි බේබේ زید بن الخطاب හිජ්රේ වඩාගතේ මි زید ගෆානකි උමර් ගෆාන පුර කුරින් ඉස්ලාමී බේකලික බදුරු හංගුරාමිය වඩාගේ බේකලෙම්මිය අදි ඉතුරු කලි ගෆාන හුන්නවාගෙන් කුරබි හුරිහා හංගුරාමියක වඩාගෙම්මිය මිකලි ගෆාන ශහීද් වී හිජ්රෙන් බාරවන අහරු අබූ බකර් ගෆානගේ ඛලීෆා කම්ගා මුසයිලමතුල් කස්සාබ්ගේ හංගුරාමයාගා යමාමතුක මයිදානුගා ඉස්ලාමුගේ දිදාගේ වෙරියක හොන්නවනි කුනේ රදියල්ලාහු අන්හු උමර් ගෆාන් විදාල වේ තුන් කලි ගෆානුගේ බේබේ තුන් කලි ගෆානුන බුර එම්මෙ හේවකම් බොඩු දෙකන්තක කුරියලා ඉස්විජේ ඉස්ලාමී තුන් කලි ගෆානුගේ කුරීගේ ශහීද් වෙවි තුන් කලි ගෆානුගේ කුරීගේ ඒ زید ගෆානුගේ බච්චන් උමර් ගෆානු වරන් හිතාම කුරබා කම්ගාවේ උමර් ගෆානුගේ අරිහුගා හිජ්රේ වඩාගේ බේකලුම් කුරේ සঈද් බුන زید ගෆානා සුබෛර් ගෆානු බේ mi beekajum madinaya wadagem faba wadagati rifaat ibn abdul munzir wigete mi hijriya wadage beekajum tirega abdullah ibn jahsh gfanai ikadifan ambika badum abu sufyan gedi rifaat gfanai we mikamana ukhut habibat danne mikamana wani mikamana firkadum ubaydullah ibn jahsh gfanai ikga habus karen hijriya demi tirega fa ubaydullah habus karaga nasar adi khiyar ko gen hutta maruye දෙම්මි හබීබත් හබුස් කරාගා තිබි ඉස්ලාමුගේ ගාතුගා ඉන්නවනිකොක් හැබවන අහරුගා ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ඉග්ෆාන් එකවනායයි කායන බෙල්ලාගතේ මි කායන ෆුරුගා ඉතුරුක ඉග්ෆාන්ගේ ෆලාප්‍රුම් වකීලුන් නබි නජාෂියයි ජාෆර් බුන් අබී තාලිබයි දෙකලුනේ කායන ෆුරු කුලයි ආසුගේ ෆි සঈද්ගේ ෆි ඛාලිදේ එයි එකවනාගේ අසබෙත් තරින් කුර එතංගා හුරි එම්මි ගාමීහාය දෙම්මි කවනා මදීනාය හිජ්රේ වඩාගින් ෆිය මක්කායි මදීනායෙන් හිජ්රේදිය මිහිඟ තිරේගා අබූ ජහලයි ඉබ්න් අයාස් බුන් අබී රබීඅත් වේ මිකේ ඉග්ෆාන් මක්කාය ගිනවමක් අබූ ජහලයි එනාගේ කොයි හුෂාමයි දෙමිහුම් මදීනාය දත්‍රේ කොෆුවේ මීර් අදීතු රසූලුල්ලාහ් ඉග්ෆාන් හිජ්රේ වඩේ නුගන්නවති මීගේ දෙමිහුම් මදීනාය ගොස් අයාස්ගේ අරිවා දන්නවා එෆුවේ ඒ කොයි ෆ්ලුතියයි මම්මාගේ එමෙ දෝබා දරියේ එපද හේව මම්මා කොයි ෆ්ලු නුෆෙන්නා හිඳ බොල්ෆුනා නාලා බෝ නුදොන්නා යලකන් නුවන්නන් හොයාකෝ නදුරුගවා හදාෆියේ කොයෆුරුගේ දීනුගාවස් මෑබෆෑනන් හේවකොන් හිතන් එබෙන් නුන් හෙයේ එහෙම් බියා රටංගාරේ රරුගා වරිගෙන් කොයෆුරුගේ කජාය කිබියා කොයෆුරු අල්කන් කුරානියේ දෙම් මීනාගේ හිම් මඩුවේ මෑ මීහාගේ මච්ච රහමයිස් එදෙමියුගේ බස් තෙල් කොෆියේ ඒගේ දෙමියුන් එනායන් එබස් නොබෑකවෙන් නුකුරාන් එතන් හොයකායි කරවර බිජ්ජෝවේ දෙම් මීනා මක්කායද්දාන් අස්තුකොගෙන් උමර් ගෆාන් ගරිහුගා දෙන්නීමා විදාල් වියේ කජේගේ මෑ මීහාගේ බොලුගා උකුණු අලජ්ජියක ෆුනානාලේ නොඉන්නානේ හෝණු අඤ්ඤා හියලෙවිස් වන්නානේ කාෆරුන්ගේ හොයා කරවරකි අගින් හුරි එච්ච නෝනේ
timan kayifana ka tiya ka rangal kam ka nufeone ayas da nafiye ama dikhlafa irga wa algon ge mudahifagin aw madafime dem fami ayas idi mihna ikwa madinai nukutum furgaha diya dama bandigi muhammad gufan kiban badiye ware kiya duisatten itfar hammotakun ala hani kako warbal koge makkaya gingos duwaluge mendur ganduga abiga dama bandin adapta dakate mi kulideken anna mihonna bunete din dukura moyan hadambi mihinne kaliyem bes kaliyeminge moyan mihin kanta kurare ekkel mamiha as ekafur de darina sabas dirifa bune tiya moyagal e din dukuran din tiya kudin tiya kura masakke dun kurare migotumi ayyas gifanai husham bin as gifanai adis bayakumihum makka ke kafirunge addarugave evringe gada azabga demsi vije Sallallahu alaihi itu Rasulullah ifan hijra wadagin hunne iru fatis namazruge unutuga imi hunna mifadain he dua kurba kam gaviye Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Ayyas ibn Rabi'ah wa Husham ibn al-As wal mustad'afin bi Makkah min al-mu'minin alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila mi Walid ibn Walid ki Khalid ibn Walid ge bebeke mina ki kafiruna ekwa badru hangrame agos islamunge atuga hajar wegen abdifa hatikan ganige makkayan amihike mina makkayan asfa islam wegen madina dan ol gatima kafirun bunefuwe kalege emihunge hajaruga oe islam nobi kiyebehye ena bidalwiye erum bani timan hajarun netten din badal kulei kamge dinaki emihekan ege molkamai maekan engi fenigen ikhtiyaruga khiyar kura ichike demi kafirun mina hajar kogen azab dakka uniye migoy matida duskole guma fauga Minage kommes makarakun salame bige Madina en atuije anikka sidiyatuga Makka egos Ayyash gifanai Hushamai salame koge Madina en atuije salamai sallallahu alaihi iturke gifanu mikaba baran ufafur kurba ena şukur kurbiye salamai sallallahu alaihi itur Rasulullah gifanu kuriga hijra badage bekadun kure Abu Huzayfat minimum kula sajim gifanu biye mikali gifan Madina ga muhajiri abe kalnagi imam we namaz fu kurba kam gawi amar gifan we be kali litire ga we mihni salim gifan ge kiyevun reetfa Quran das furtangi gina kamunne salama sallallahu alaihi itruke gifan salim gifan Quran kiwa adu aswafa hadith kurbiye timan kali gifan ge ummatu ga mifada mihum wes jebi kam macca ma kilai kibe hamd hotte sahib gifan makkah Madina hijra wadagati itu Rasulullah gifan fauge mikali gifan hijra badagatuna qasdu kure bima kure sonhagi kafirun bunefuwe kale ahurminge rasan ai faqir halige atuga em fasa ibs nete mihar mirasuga hure mustandive mudawir wegin ehuriha mudahifagin dedifane kawan heye sohab gifan bidalwiye timange mudati bamihuna dukafi wiya tibamihun timan hitur tanaka diuma dukafane bawe mi bamihun migutai qabulum e muda dukur bafa ekali gifan Madina datur kurbahiye mi khabar aswagin iturke gifan hadith kurebiye manfahuri biye farike mi kale gifana midga miahe baba dabba we wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha mardati Allah ila akhiri mi ayatuga maunai kalang rusawa goy edumuga timage hatigandu agudifa ganna mihum bes mistakun terembe mi soheb gifana ki rominge miho kamai ekali gifanuna makkayan awdewon goy kurin isu hingaje demfay islamunge mihun madinayan hijre diyahin makkaga tibe dhaif islamuna kafirunge dutra annani gadawam boduamne Osman gifanu hijre wadaga tius midwasorge mihingos makkaga islamun kore iturke gifanuge ari hoga Abu Bakr gifanai Ali gifanai dembes islamun kore kafirunge azabga tib mihunai ganna kurba birun dim wanghana kogen tib mihunnon ehen emmen hijre gos husuje Abu Bakr gifanu hijre wadaga tuman iznafur edodagin fiye salama sallallahu alaihi ikali gifanu hadis kurebiye ekun awasnoare kali gifana ekwa danghuri ekweri ekos hurdane kambis nege mi basfurung itura kali gifanu arihuga hijre wadaga tunge edumfu bodu klobagin hunnawte demfay Abu Bakr gifanu rangalo de jamad hoddawa e rangala huikan deba ulubate mige matiga ulubata hatar maswiye darun nadwa danne Qurayshwanhage kafiruna sahabe kalum Madinayan hijra wadaga nawatam feni Madinage mihunge huri gadfat kamai dina Nasruddinun huriga dekifa den ituru kalifanu emihunge tere Madina wadagin fiya kantan hinganege visni mikwa birwet wegen den Qurane kamka meduga kommes rangalu sallay kulawma
emihun mikaja bolit kantaka meduga sallah kulawman ebwa darun nadwaye ebijjowwe mi darun nadwaye ki usoyuge ge e geen huri mihar haram fruga ehunna hanafi imamge musalla ehuri tange gure sonhage mihun bodukamakay sallah kuram bijjana ebwani egiyate egiyaka gure sonhage bodaku noni umrun saali saharnoa mihak noddanse me baamihun mikaman ebbi honihir duwakwe hendunuge gure sonhage ekeki daldari kolon sateke mihun ebbi kamga riwagembe me baamihun mi mashurayan itintana najzu karage hayabasuri maam muskuliyakuwe sifaga hedigen iblis ais dormachan raje me baamihun bonefuwe tiyi kombe kalkim heye mi bebe bonefiye algonkiwa najzuge mihakime adu tiyakudin tiya ebba kantabu khabar ahagin mitanga dekei ule wahakege huri feran heukamkai derakame balalan ay sutuniye algundu ki bagaves commerce buddhiyeves otmaki durkame none mi baamihun bonefuwe wannawate dem mina wadi itinje den kuda hindukulakan emmen isjahagen tifa ekak fommagin tifa bonefiye mi ulwa muhammad gifani ki kantaka meduga bunani kike he te baamihun kuraham ekak wes ekagifana e ulwa gota nudanna mihak nuhunnane miharden beermihun ekagifanu e awdina tabaun ginaweje den ekagifanu emihunagin aharmenge macha fummagatmaki maka durkame none mihim viru den kurambi kamakai meduga emmen ebbaswe commerce rangal tadbire kurveto ballawate mihem bunmun abul bahsari ibn husham indifa bnefiye ekagifana kurambi kamaki dagandu kastar ala hayyar kofa commerce gudarkalla bandukok dor talyafa ehembes ebawatu lemberi nimen den babaniye mihen hama bunun najzu kaje indifa bnefiye tibai ebbes buddhi kamga noye tiyarun tiya doruge himmitakun ekagifana khabarta nokume ekagifana tabawegen ti mihunan iwi emihun as tiya ba mihun atun ekagifana ferigen finama dembane goten ei bunambis mengene goteke tiyanun goten oito ballewate abul aswad ibn rabi'ah ibn amr al-amiri mina indifa bnefiye ekagifana hore nukurdana vejjiya aharmege ratun beer kollima nimni nun heyye dem badaganwane taka wadagatima wani konkamin heyye najzu kajeg bnefiye tiyeki buddhiye none tiyarun ekagifana beenun fru gettiya hasil wiye ekagifanu basfru ge fonikama mistakunge hittuge macce gade gatuman ehra gade baraka tiba amhina nufennani heyye tiyen hadafinama ekagifana ibaddalwaha bayaku ekagifana tabawe emistakunnagen wadagen tiba amihunge kanduraga fawampul aluwafa tiba amihunge welcome fair gatima den kantabani kihnakum bawe migotan ekimihun ekige bonamu najzu kajege emihunge bas derako raddu kuramun gos abu jahal indifa bnefiye aharinna fenna gotaki quraishonhage komme dalikolakun gadfa zuwana kunagagin mire emmen tayyar tifa ekagifan awharfun tediyodagin fatiu enukumodagannoa wagutuga emmen efara aakiyafa jaha emmen bigin qatul kollume den abdumanaf anha mihun mi emmenna dekolohada qurani konkawin hije adi diadembias emmen deniye ekamak ekagifan undagulum kendije najzu kajege irkolok indifa bnefiye emmes buddhiveri bahaki ebuni bahe dem migoy maccan emmen ebbasuge nukume jawwe najzu kajege finibi hunaka kantake noane kiyamu me baami huna majamatun hivwardemun ngajje dem fay jibril gufan wadagin itu rasulullah gufana me baami hun qasdu kula gwetan angawa ere kaje gufan ge damat kolga kaje gufan awhar ful nodeppe matai ere ge dambaruga makkai nukume wadagin madinayan hijre wadagasman amur kurbabiye e waqtuga abu bakr gufana ibaddal kurba mi khabar deba eriyan ege dikalunge daturful tayyar kurba fuwe adi ege dikaluna ekwa datur ko den daane mihe kwes ujuran hippa tinduha fawga sawr farbadage karim baddal kuloma wad kurba makka ge rabberun itur ekari gfanai abu bakr gfan baddal yoda gatma wad kurba hadda afiye mireg irosi andiri wumon ola sonha ge kafarun kure ekari gfan gatul kuloma kan hifagen tayyaru mihun ekari gfan ge gekol ge kariyan ebije me ba mihun dorkol ga huri kuda baakolakum bejir itur ekari ge damat kolga eba onneviye mir damat kolga me onnevi itur ekari ge amur fulan aji gfane me ba mihun kure ba mihun bonefuwe dene kibene kame nete biggan watta jafa nuata biggan matin aragin mikanta nimma jambiye ane bek bonefuwe tiebre hutur kame bek nukrane anhenunai kudime stibi geka sidiyatuga miha gina bek tiagota bade emme insanakuge marifan ulmaki kiya hutur kamen heye
tiarun arbing emmen kiha malamati qur'ane heye rangal gotaki ekajigfanu hendun tedwe odage nukume odaga tima faaluga gos kudimet lagin tibe qatul kulawme ekajigfanu qatul kulawmaki dene faitwa karin ekkame noni yae ehem bir ekanta qur'ani firihenun kanta qura gota faaluge aduge sallaga oigotaki ves minun heye den ekujjoki fasihawa wahake dakkan tibelaniye migota tibe irkolokum bairus ekajigfanu rajakol turkurabagin eba onnote denfa itureke igfanu kumodagan noane bagutu hamoegin badagin belje viru abu jahul idigin dakka wahake ki ajabin noane he muhammad gifanu eba hifru kurabaye tibamihum emme ekajigfanu taba vijiya emmen wani arbin raskalum kamge adi ajamin raskam bes libene yode iham uga aramga ulefa adi marwegin fahun dirigen denjibeni sham karage ardunga ehunna kahade bagicha te kode etanga kanghunani bawe bawtu mewa te kode ekajigfanu taba nuwiya ebe ekajigfanu katlabaniye dem fahun dirubagin ajfanu andani yode ekajigfanu kumodagatun kulliyaka emmenna nidije ekajigfanu kumodagin emmege bola verialu bamu yasin suratu fahum la yubsirun witana bidalu bamu wadagin niwawama eko ekka najdu kajegas halejagin nefiye ekajigfanu kobahe ekajigfanu kobahiye emihum nefuwe damat kolga eun neviye baran hale fale nudare ekajigfanu mi fahurega rangalak awharfu lappagin tedwe wadagata dere najdu kajegi higin fa nefiye bada ei ekajigfanu none ei commerce ehem mihike ekajigfanu demmigati baamihun nidafa tibba nokuma wadagin tie emmige bodak vedialu wawun e wadagan noniye demmes fahepulon gos badate mi baamihun gos ekkada baakolon badadafa nefuwe mi kontak moya bebawe ekajigfanu yonevi otwe wadagi gotate najdu kajegi nefiye tie baamihun bojuga nikan alla timange bahuge dogutedwes bala badate dem mi baamihun bojuga angula diru muli bojuga vijje den anikka edamat kolga emmiheku bejumak bibbattagen nuwata matin aragin wanumuge masre kurinati vijje mikantan huturkam waaka dakka jawab kuran tibba fatiswegen aligifan tedu odagin bismillahiye bidalwe dor hulwa debafa bidalwiye emmembege mitanga kurani kiyen hije me baamihun mlefuwe kaligifan ikuga ulwa muhammad gifan kobahiye aligifan bidalwiye ahurenaku miharaku nuden hurime demfa me baamihun aligifan ay jawab ko ararum wan hindkola kutifa itu rasulullah ifan hoduma nukugen fuwe mas kadang miwahata bayan kuraba mikantu tirega ekajigfana devi bodu niyame ekajigfan sai ummat ge mihuna handuma koddeuma kis qur'an ga miwahata bawa dabafa we etiren in ayataki wa iz yamkuru bikal ladina kafaru miye salama sallallahu alaihi itu ekajigfan hijra badagatum ge iznafru devuma bawa bi ayataki وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا دنه سلامة صلى الله عليه وسلم كيفان مدينة هجرة فرضهم إن حكمتك إبراهيم كفانهم كسبب مكة إتر كربا ما كوري فدان إتر كيفان كسببهم مدينة ما كوري بمه مهن نونو بايميهنا مكة ما بي isuru kayifan ge sabun kamga note kayifan mavi makka ge sabun kamga hium ge olum bis arjei he makan huri mifada evs gotu none makan huri emih ko makan ge kibya kiyamantir kamai alwet kam ge faratun nisbe begin huri minbar kunne efada mihun tanakan nisbe be gulijamu etane bis makur bafate fah madina isuru kayifan hijra badagin etanga isuru kayifan ge ma qabrufu otun e madina makur bafiye migotum makkabur madina iturkamai maakam bodukam ummatu igina danna bekalum ibba sifawe qala al mutarjim ayke kuladana miha umrun ifhar makkay hajjat yumi wajib kamikam ga wefa madina ituruke igfan ge ziyare kulawma yumi sunnati kam ga bias ahuren dekeni mi sunnemma iturukamate wajib bay kant kabure ituru wegemba bay sunne kanta adi minuna kasure فأدعو الله ربي أن يمن علي بزيارته صلى الله عليه وسلم مرات وأن يقبض روحي في المدينة ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم ألف ها دنيا سلامة صلى الله عليه وسلم يترك يغفان مدينة جمع بودغتمن نكما وداغتي ربيع الأول ما هو إكبي براسوة دوه مدينة أرى وداغتي إما هو باروي هو مدوه نبي كماغين فنوبيون مفاوغا مكاغا هنوي تير أهرغي
Salama sallallahu alaihi ituru kaligfan gari ha Jibril gifan badagin kaligfan Madina hijra badagatuma nukma badaganwan izna dibbafiye denneomo hadis kurebiye tim kaligfan arifuga dahri kahuto Jibril gifan dennebiye emihaki Abu Bakr gifan demfa Abu Bakr gifan ikhbar kurba adi gifana ewa ko dakwa ituru kaligfan hijra badagatuma fahu kaligfan appulga mistakum bhatta bahuri amanatan ada kurba fa ahud baytunagi Madina hijra badagatuma amr kurebiye قال ابن إسحاق مكة ميهم أتوغا ميهم جلدانتي بيرجعنا مان إيش بانام إيشين أنني إتروك يفهم أبلغا أمانة بحتة به مكة رسول الله أم المؤمنين عائشة يفهم كباين بخاري إمام رواكر بته رضي الله عنه إدريك من درين هايرو تيونامين أبو بكر يفهم يغندورغا تيبا ميهك بنفيه ميوداغنواني رسول الله يفهم أبو بكر يفهم بدالويه مفاد وقتيغا يفهم وداغنواني أذن جهونو كومس كمكاغينه dem wadagin izna id wadagin Abu Bakr gufanu izna devima wadi wadagatum Abu Bakr gufanu inni daanu te wadagatum itanga ihin wadagin fa hadis kurebiye mitati mihun iha fekol labbare Abu Bakr gufanu de nebiye mbamani kali gufanu ahudweli nuntoy den hadis kurebiye makjan tun kali gufanu Madina hijra wadagatum izna debafiye Abu Bakr gufanu de nebiye adihuga gindaware hadis kurebiye ayke Ashtighfan vidalwiye Abu Bakr gufanu bi ufafrun kiit kurmaniko tiwan kawna dekawadagatime ufajum mihun roye kame ege kuriyako timan nudanname den Abu Bakr gufan dennibiye timange me dejamalun ejamal kaygufan datur kurewman hippare kaygufan hadis kurebiye ayke ekamak agare Abu Bakr gufan mikama hitama kurebima hadis kurebiye gang agad debare midaturwa sawarwa huri amilla ichigare dem migotam mige dikadum ebbas ful wejje mi dejamalaki ituru kaligfan Abu Bakr gufan gari huwa timam mennabes hijre diuman izna jibdane hibe hadis kurbi sure huikan dibbaygin gengulu bata hatar maswi dejamade dem fahe timammen ege debe kalunge datur fulge saman waha lui fasiha gotaka tayyar ko lafimoy den ituru kaligfan erege andriga makkay nuku wadagi Saur falbadagi hohala badagin fiye Abu Bakr gufan badagin kaligfana ibadde kurba fiye hohalga ege debe kalun tinde wandin re kurbiye Salama sallallahu alaihi Rasulullah gufan Makkah nuku badagi re hazuraya hame badagin gefur balwafa mihin hadis kurbi kamga riwayagin be Makkah Makkayange heddi biha bintak tiren ahurin emme lobiwa bimaki kalege ekama kalege ahulberin ahurin nirlafiyati midani nukuma genne mere nojinawaka nonikuti mahe dem wara riveti furihama duai kurbafa hingwagin fiye duai ki alhamdulillahi alladhi khalaqani wa lam aku shay'a Allahumma a'inni ala hawli ad-dunya wa bawa'iqi ad-dahri wa masa'ibi al-layali wal ayyam Allahumma ashabni fi safari wa khulufni fi ahli wa barik li fima razaqtani wa laka fadhallilni wa ala salih khuluqi فقومني وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني أنت رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العتبى عندي حيثما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك مير قال المترجم نكم بسنواته في كور فوروا ركم بنت كل دم بهريك بلا ريغندو كالو انديل كم تريغا هديها تكيتشك كوربي محمد حبيبا اير وداغنواني يفان جواب سلوا وزنا اهل ورين دوكربا hilatoga matiga fawampro bisomon ginikanya ikajifanga mahbub anta kadai kibe sana vidalwamon hipulu fa kurbamunne dusminunge gadfal fahujawanunge sateken ha mihun etibi ikajifanga gandwar washagin kandi uran damagin ikajifanga furan fulu hifagatum tayyarwe emihunge hawa nafsan helli heonuba bakino gelli hajakwe fe emihum bes ikurani ufale mi huriha kamen hingawa qadir mutlaq wanta kadage mi emmiha kamaka balwa wadigembe kadage koldumanta kamge bodukan dekkewma kadage habibaya gadakan debba
etiban wajifa dusminuge kibain islame kurabani ma gina daskarakai gadabada killatakai kandibadi sideha kun none khaso igimba ikajange rakkawtiri kamakunne ikan hama awmun makunwa farik killakabe kotaru bihe bodbadi onde ekabes vede ika igfan izzatuga evadaganwani ika igfan mi duniyege macca raskan hinge onge takhtare mi ba amihun hen ufakura mitibi ika igfan henduna qatul kurunge edumuge ika igfanuge faheprum e hohalak ehera wanna firhanaki as-siddiqul akbar abu bakr gfane mika igfan hitame kurbati e hadith kurbaniye la tahzan inna allaha ma'ana mi basulge ma'anai ka igfan hitama kurbate ham karwarum maris kajange bodigemmani ahar mennai ekuge duniyege etam mitange mimbartakun adi adad dandin egwaniye thaniya snaini izhuma fil ghariye mi bahuge muradaki islamunge mimbartawga kiye khutbatawga hataru khalifa wir bekalunge namfru geneve hinduga abu bakr gfanuge ma darjafu nangeneve hindu ikajifani saur farbadagi hohala bidwadagi de bekalun kure devana sahibaye goyawa hake adi mibahi qur'anuga warid wegemwa basfuleme alifha ege de bekalun hohala bidwadagatuma eku e hohalge dormatin ghilan gahfala mihege iskolan hedi ma tuejje wal kotarwe de kotaru as hohalge dormatiga bisalafiye wamakunu as dormatiga wafragin oje demfe qurayshon hay kafirun isu rasulullah igfan wadagatani noyge hayram bum muli makka ge faran hoda fiolge asara tabawigin hodma kuladana mihun farata fonwa e mihunge fahatun ge jawwe metren saur farbadaya dimaya dimiha ke igfange fiolful dikim nefiye mihiri abu bakr igfange asare anem mihira fiolaki ajabika de fiolke ingenege baraves kure emme ikkahari ibrahim igfange maqamga ehunna fiolayo dem yasar bajamun saur farbadag hohlai hamen as e hoholga tibbe debekalna dimayen ihinde kuda gifil ko fatedwe fatun ay mihun gatuga benefiye misaban as misar husuye den eri udakkan matani fatala ekam noige dem mitanga ti mistakum barfatagin hoda badafa ekakum benefiye nikantiya hoholwe soda badare umayyatbun khadaf benefiye tietaka wannaka beenme none tieta wafragin eo wamakunu ei muhammad gufana bur ma dori makune ke e hohala bayaku wannama ehra kotar bistabis tarijeyi he mi ba mihum midakka wahakaage adu riitikon ege dibekalunan iwadagane demves mi ba mihum mitati ararum wamun jawab kuramun ke gufanu feunima qurane kantattawge waaga dakkamun hingajje dem makkaage kafarun edoge hatardamga hodafa aniddo ke gufanu hodagin istarfulu gestim komme mihaka sateka jamal jinugi ilan nerfuwe mi khabar ita mitange badwina formaagin tiwe jawwe salama sallallahu alaihi rasulullah ifanai abu bakr ifan e hohalga tindewan den rekurebiye komme reku andir jehumun itanan abu bakr ifan ge darikadun abdullah ifan wadagin mitanga hunnote fatiswan hedima makkan ara wadagin fe makkaga hingaha kamige khabar mi abdullah ifan migotun ege debekadun genes debate adi abu bakr gufanu ge dari kamadu asma'u gufanu mes reganu ge damberuga farikula ge badagan note adi abu bakr gufanu minwan kurebi amir ibn faharat gufanu er hunnani abu bakr gufanu ge bakartaki hui heppema makka ge rabberuge mikali gufanu ge komme reku ege de bekajun hipwane kirfodagin awde minun ehem bayaku ege de bekajun visane nodanise men tibata tindos wahun ege de bekajun mauge dalilakan ujurain hippe abdullah ibn urayqit edebe kalunge jamalaagin atweje din ege debe kalunai amir ibn faharat ke fanai mi dallal kaliyegi ay datur kurba huwe mi dallal kaliyegi ki kafir ke fakum bis islam bi kamen engiye nete mi kaliyegi ege debe kalunagi atir mati magun asfan ge tinin datur kofa de magmatin laganna mi hunai wahakul dakwa jawab deba hadwani abu bakr gufane eni abu bakr gufane datur fatur kurbali ginakamun ike gufane danna mi hum baragine Bukhariya Muslim ga riwayagin be mi bekalun mi daturfu kure bumga magmatin badali bodu hilegi matiga rasulullah ifan aw harfu leppewiye mitamwalo mitanum feunu bakari hui happa mi hu kiban abu bakr ifan kirufadkan edwadagen nebiye mimiha mi bekalun kirufad erbiye dem mitanun datur kurbafa wadagen udaydev kiye manzila faba wadagen fiye mitanun khuza'at wanhagi khalid gedi atikat ma'badev kiye anhankai badali wadagate mikona ki gadafada adi dilati anhenake mikona ge feelgege dormatiga inda
mi bekajum wadagin salam goa libum salam balagin ufawilkam faul kule enduga mikonage firi abu ma'bad wani kommes beenmak faratika gus gaibaginne mikonage kibain kirufode nota kadur kole nota maskole baldwa gatma wahakulu dakwabiye mikona de nebiye waran hitam kurame aharmin gatwati ekade ebbisiche kulakoves huribiyaka tiehen datur kofa mitanan anna mehmanun naku tiekal tageti gannakan ole kade nujene ekama horit man kawna mi innani tiya sahibunna isnaga balamdes nukeriye mitam roga ituru kade gfanu ekamnage fedigege efratiga bandfawa waran hiki bakariye dikwadagen hadis kurebiye eofenna bakarin timan kade gfanu kirfelle makawna isma deno heye ekawna de nibiyeti bakari adi duwahaku firihin echi ganuma ayku ege dhaif kamun yoti huikamis nudeife ekade gfanu hadis kurebiye e bakarin kirfelle makawna isma difiya kirfelle wafa frime ekawna de nibiye kade gfanu hipla hamkuraba waraka felle ware demfa ituru kade gfanu gariha e bakari genwa bakarin kirfelam mihun ihin nahin ihin wadagin e bakari ge wagaluga apru biswa bismillah hadis kurebumun kiru edi furi araje mikamna mitan dikwa nasamon gos jamaati ge mihun bon kiru ele warge kambari gines aplan arwafi mikambar furendin kirfella wafa ekamna ya bondeba denti mihuna debba emmenge bandbodu wima denghuri kirun kalifan hippom hadis kurebiye saqil qawmi akhiruhum mi basruge maunei baga mihuna bonden hunna miha boni emme fahune anika devana fara fellewafa emmenna bonde biye den timmana faran ekambar frenden fellewafa ekamana yadde bafi mikawna mikanta digfa du egos awar terin kure fahun aguden bakariye ganigen as katlagin ega masta fihigin ebekalna farikol warwafi miwahum bes etam mahe iturwe fahurije mikankam fawga mi bekal mitanu datur kurabafuwe danne minange kilfelle bakari umar gifan khalifa kam ge zamana dan diriyote demi bekal mitanu datur kurabita kura ilkolka fahu abu ma'bad bakari hu heppa goswa atuje mina as felige dora nukwefa gwaliye kamanae mitangaluga mihuri kom mir wahin heje felige dora mifennani kon tiyagi kamin heje mihiri kongotukun kamanae dibunu kiren heje ikamana bunye kali giyaye ahoren barkatiri diti miha ko midufi miyadwe den ikamana kali gfan ge sofur takai hal kolto ge wah ke ai etanuga kanhi getto ge wah ka arbi ge dufase kamga warab basmarun teriko kiyal mun hurfa bunye hama karwarun ti kure sonha ge mihun hodam begin eule kali gfane tionnayan kali gfan ferniya imam be tabawa hutime den awas begin kuma ewadi ge tren kali gfana ibaddal ko islam begin atwje فهمي أبو معبداي أم معبداي مكوناج أخو حبايشي كي ميهكاي أصحاب يكلم الترين همين جنبه مي حبايش شهيد وي مكة هي دوه جاي سلام صلى الله عليه رسول الله إفان أم معبد جي فير جين دتر كربا مدينة بداعن نونيكون إكليفان هود من عن سراغت جاي يبدل بداعته منا إكي مدلج وانها مالك جداريه مي سراغت يتر إكليفان شاي أبو بكر غفان هرول جتون السبب السراغت إكوين بخاري إمام مفدان جوا كربته سراغت بدال ويت ونامين كاري بس قريش وانها ميهم فرويما ميهم ituru kay gfanay abu bakr gfanay dikadun ko rekomme bekase qatul ko ge namas makka genesti fi miha sate ka jamal dinum khabar angafa waniko tiwan kay gfan bani muddaj wanha majisiga waniko ami bunafiye demya ko atir mati falatu de timihon datur ko fada mege ferne mege aki udrew kani durun kiriya kiriya fen asar take timan bunafi me tiyi miweni eveni timihe ke membuni ei muhammad gfanay abu bakr gfan kama vejiya timan nun mihekan e guraison ha mihun den ibna jamal ta gildana ti e mihunan ekan olwadan kamate den mihuna sidiaswa kolako filagin asmacha sawarwe hatiyar tan hifagin gos ikajigfanai baddal ko fime adfora fatak gaibomon timan goalime aduga timan gikwan kajigfan salame qurani ka koyeve ikajigfan ei makelange vidalomon timan arain ahuge hatarisfa eu harbiyum getiriya gambagin gos as hayyer wejje den timan fu malumon timan bes gambagin fiye den timan amangedi goyagin fime ikajigfan aman debomon aswili timan bes wili je bay riwayga misuragat komme faharak wilnima alun hituge tire khiyanet tirkan genes ikajigfana ikari kurmat dumon gambagin mikanta tim faharan hingiye akhir ga ena ikajigfana adabe tirwon ikibawe ne khalas den nabi ikajigfan ki khalange waram mole timan tiya be kalnai waaka dekuma kulako markura bare
දෙංගාස් මක්කා ખબරතකා ඉවාගත දන්නවාපා දෙන්නේ වියේ දෙම් මිහාසනුම් ෆරාගින් එකොලක බිරුෆුල නැතේ එයි මිහාසනුම් ෆරාගින් කලිගෆාන මදීනා බඩාගෙෆම දාදේ මි මගුන් කලිගෆාන හොදමන් හම එකක ඇන දෙහරීමේ දින් කලිගෆාන තිමන් නාය ඉස්ලාම් දීන් හුරාලුවා දීන ගවාලි බියේ තිමන් දෙන්නීමේ කලිගෆානුගේ දීන් කුරි අරානේ කමා මෙදු කොඩවේ ශක්කේ නැතේ එහෙම් බීමා කලිගෆානුගේ වෙරිකන් හිඟා ඉරකුන් තිමන් නායි අමාන් ජිබිගෙම්බා මීහෙක්කම ෆතිලියේ දෙපාරේ දෙන් ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ඉගෆාන අම්රු කුරුමා එකුගා ආමිර් බුන් ෆහරත් mi faddiye de bafiye de mi suragat mi tanum embrigen dia diumga itulu ke ifan hodma din aha bayak amra fonwa dafiye mina bune tibam mihe khodan goswa no fenigin amaga kun tiba mi hun hodani kun ittin heyo mi suragat mi duwe kuri golga itulu ke ifanuge bodwe gemba adawetti kamga horefa habir kolga huri ke ifanu kiben amanuge fatin hibagin huri ke ifanu kiben adawetti durukura farwedi hukamge adimi suragat ribakura bate salamai sallallahu alaihi rasulullah ifam edwahu timanaya dekki wahakpulu terega hadis kurebiye kalege kisrage devla alagin inne konfadekun hiwane hije timan ajabagen dennime kisra hurmuz toy hadis kurebiye ayke kisra hurmuze fahmi basful timanaya dimayan hadis kurabba waniko umar gufan khalifa kamga saud bin abi waqas bi laskar agin faris kar hippa kisrage tajai takhtu ghanima kurabagin e tageti madina geneun duhuga e tageti dekoragin umar gufan ajaful wegen bidalbiye insanaku tiyafade hedmen alagin inneru hibani kongotaka bawe nikam mitiba mihuli tiren tiba mihun tiya duk israekai emme sifa ikale mihu nerbajare demfa e faris karain asti mihu wata hoda dafa mihiriye kiyafa timan itana nirfuwe din umar gufan amur kurabagin tibannaga e hedun alwa ikkale devla alwa fuwe den umar gufan haru adfurun takbir vidalfa vidalbiye alhamdulillah ekadangi kisrage tajai takhtu armena milku kuraba etagiti islam kore muddaj wanhage badawiyega elu bikadange timan haru adun takbir kiya denneme alugun mi takbir kiyani salamai sallallahu alaihi itu rasulullah gufan faha timan dia do itu gufan timan naya dimaya kaifa bika ida labista siwara kisrae hadis kurebiye e mu'jiza mifadan faru kuri bikamge machare demve umar gufan mitkati islamge macha baswa de bafiye mi besse takati tilega kisrage dule weswe e dule ki digmen fastlasmo flamen fastlasmo hori dule ke ranai rihin akkan ko jawahir jaba hutte mi besse mon ali gufan dibodagi akakawate e gufan wikevi fansas has dinar ge ranate mi suragatu gufan islam me wadagati makka hippem foge dimfe salamai sallallahu alaihi rasulullah ifan sulagat liya iwake wadagin datur ko wafa wadagan noniko bakari huyappa huri alkai baddali wadagate emiha kiben abu buhurufan kirfadkan edi wadagate ekaliye de nebiye kirhuri ham emme bakari bisnoye fabe ahar bihe e bakari otati ekos kirti ke noye den ituruka ifan ge amur fulan e bakari gennawa e bakarin kirfillawa abu buhurufan ay amir bin fuharatai jamal kaliyege bondiba anifar fillawa bakari huyappa kalege bondiba ituru kaligfanu hippoyabiye mitan degfami kalege dennebiye kaligfana ki kombawatu bekal kim toye tiyekurebi kantaki adagi insanu kurbe zatwe kantake none ekaligfanu hadis kurebiye tun kaligfani maras klang rasul kime kalege dennebiye kureshwangage mihu dinenne mihke moyeke lemberiye ekeni kaligfana tay ekaligfanu hadis kurebiye ayake emihun tiyen kiyate ekalege dennebiye kaligfani maras klang rasul akam timan hekiwame timan kaligfan garihuga dawrime ekaligfan hadis kurebiye mi waqtak none timan kaligfan ge kanta faaluga hingam fermun annate